إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لپاش سپاس و ستایشێکی بێهامتا بۆ کردگاری مەزنوو، داواکردنی درود و ڕەحمەت بۆ سەرگیانی پاکی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد صلی الله تعالی عليه وسلم. تێگەیشتن لە ژیان و فقهی حیات یەکێکە لە کارە گرنگەکانی ئینسانی موسڵمان. چەندێ ژیانی گرنگە ئەوەندە تێگەیشتن لە ژیان گرنگە. سلمان العودە یەکێکە لە بیریارە ئیسلامیەکان کتێبێکی هەیە بە ناوی فقه الحیات. لەم کتێبە زۆر یاسای جوان جوان بۆ حیاتی ئینسان باسەکە کە گەنجی موسڵمان ئەبێ هوشیارانە مامەڵی لەگەڵاکات و ئاگای لێبێ. سەرەتا ئەفەرمێ الحیات منحة ئیلاهیە، ئەم ژیانەی کە تۆ ئەیبینی بەخشێکی خوایە بە تۆ دراوە. گەورەترین نعمەتەکان ئەگەر لەسەر ئینسان بژمێرێ بڵێن کام نعمەت لە هەمووان گەورەترە، ئەبێ بڵێن نعمەتی حیات و ژیان لە هەمویان گەورەترە. ئەم سپاردنەی خوا بە تۆ، ئەم دروستکردنەی خوا بۆ تۆ زۆر گەورەیە، لە حیاتی تۆیە ئەبێ ڕەنگ بداتەوە. هەمیشە ئاگات لێبێ ئەم ژیانەی کە تۆ هەتا خۆت خاوەنی نیت، خوا جەل جەلالوه خاوەنێتی منحە و دیارێکی ئەوە بە تایبە تۆی خەلق کردووە و دروست کردووە و پێ عەتا کردووی. هەموو ئەم ژیانە کە ئێمەیتیان وا نەزانین ژیانی خەوتن و تەمەڵیە. تۆ بۆ ئێرە هاتووی بۆی ئێرە بیناکەی، بۆی تەسحیە بدەی، بۆی خۆت ماندووکەی، بۆی دروست ببی. ئەمە بەشێکە لە کاری تۆ ئەی موسڵمان. ئێمە وا تەسەوور نەکەین حیاتمان کە ڕەب العالەمین پێ عەتا کردوین ئیتر تەواو. هەموو مانووبوونی ئێرەی تۆ بە بەرنامەیە، بە ئیشە. بۆیە ئەو تەضحیە گەورەی کە تۆ ئەیدەی لە حیاتی خۆتە هەر هەمووی بە ئەجر و فەضیلەت بۆتە نووسری. زۆر کات زەمی ماڵ زۆر کراوە کە ماڵ و سەرۆت و سامان ئینسان چۆن لەگەڵ قیامەتە بژی، چۆن لەگەڵ دنیا بژی. زۆر کات ئەو فکرەیەم ڕێکردووە ئینسانی موسڵمان خاوەنی دنیا و ئاخرەتیش، وە تەنها خاوەنی ئاخرەت بێت، دنیا لێگەڕێەوە کافران. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە باسی تەضحیەیە ئەفەرمێ من قوتل دون ماله فهو شهید. پلەی شەهادەت زۆر بەرزە. بەس بیرکەرەوە ئەگەر کەسێک لە پێناوی ماڵەکەیە بکوژرێ بە شەهید حسابە کرد. یعنی هەموو ماندووبوونی تۆ لە ژیانە، هەموو تەضحیەیەکی تۆ کە ئیدەی لە ژیانە، هەمووی ئەجر و فەضیلەت و گەورەیە بۆ تۆ. ئێمە وا تێنەگەین ژیان ئیتر بریتێ لەوەی کە لێ ڕابکشێن و تەمەڵیکەین. بەتایبەتی شەبابی ئەمڕۆ ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ژیان بریتینێ لە وەستان، ژیان بریتینێ لە تەمەڵی، ژیان بریتینێ لە وەستان بەدەم مۆبایلێکەوە هیچت پێ نەکرێت. نا، هەموو ئەو ماندووبوونانە ئەیکەی بەشێکە لە عەقیدەی تۆ، بەشێکە لە فکری تۆ، بەشێکە لە ئیشی تۆ ئەی موسڵمان کە لەسەر زەویا جێبەجێ ئەکەی. هەموو ژیان جەنگە. عەودە ئەفەرمێ ئەگەر کەسێ لە جەنگی ژیان تێ نەگەیشت لە دین تێ نەگەیشت، ئەبێت تۆ بەردەوام لە جەنگاوی لە ژیانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله وسلم ئەفەرمێ ئەگەر ڕۆژی قیامەت هات فەسیلەی دارخورمایەک بەدەستەوە بوو، بە زمانی خۆمان قەڵەمی دارخورمایەکە ناکاتە قەڵەم فەسیلە، ئەکاتە نەمامۆچکەیەکی بچووک. ئەفەرمێ ئەمە بەدەستەوە بوو ڕۆژی قیامەت هات، توانای ئەوەت هەبوو پێش ئەوەی ڕۆژی قیامەت تەواو ئیتر بە تەواوی خەڵک تیاچێ ئەو تۆزە کە مەجالت هەبوو بینێژە. یعنی تۆ لە جەنگای، حتى ئەخیر لەحزەکە ئەبینی قیامەتیە تۆ جەنگ لەسەر دنیا ئەکەی، ئیش لەسەر دنیا ئەکەی، لە دنیا تێ ئەگەی. ئەگەر کەسێ لەم جەنگەی ژیان تێنەگا لە دینیش تێنەگەیشت. چۆ کاتێ لە دین تێ ئەگەی کە تۆ کەسێکی زۆر ئازای ناوبازاری، کەسێکی زۆر ئازای لە هەموو کاروبارەکانی ژیانە. ئەمڕۆ ئومەتی ئیسلامی، ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بۆ لە دواوەیە، هەموو شتێکمان داوەتە دەستی کافر.
تكنولوجيا من أو إباب الريوة، حضارة أو إباب الريوة، سياسة جيانا أو إباب الريوة، اقتصاد أو إباب الريوة، يا مش دانشتين لدور وسيرك همو فكرة كان لجيهانا باقتصاد أشي بريوة بوي بشك لم الملاني جيان بشك لم جنجل جيانا فقهي تيجيشتني توي مسلمان أبو حياة أبو جيان أم جياني كتو ابني هم عبادته بوتو أي جنج تصورك هر يكيق لإيما بو هرشتك جنگ أكاتو هول أداء إما وتصورنا كين تنها أهلي مزقوتو أهلي خواناسي تنها أنبشا أو مسلمان من لبازاره ودلي لمزقوتاه لو مسلمان باشتر لمزقوتاه ودلي لبازاره سير كان لخزمتي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم كاتك قرمة كوتاي في أنا فرماشتي بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي گەنجێکی زۆر جوانیان بینی کۆمەڵی هاوڵ بە دەوری خۆشەویستەوە بوون صلی الله عليه وسلم کە ئەم گەنجیان بینی شان و شەوکەتی زۆر جوان بوو زۆر بەهێز دەرەکەوت فەرموویان لە خزمەتی خۆشەویستە صلی الله عليه وآله وسلم ئەی هاوار ئەم گەنجە جوانە لو كان الشباب هذا أو نشاط هذا للروايتك في سبيل الله خوزگە گەنجەتی ئەم کەسە لە پێناوی خۆ لە جیهادە طبعا في سبيل الله لە قورئان و سونەیە ئەگەر بە مطلقی هات بە معنای جیهاد دێ لە پێناوی خۆیە وتیان ئەم جوانی ئەم کەسە لە پێناوی خۆیە جل جلاله ببووە چەند گەورە ئەبوو چەند عەزیم ئەبوو چەند مهم ئەبوو نەشاطی ئەم کەسە لەو پێناوە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم چیان پێ ئەفەرمێ ئەگەر نەشاطی ئەم کەسە أما إنه كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله في سبيل الله لو جورتره ميدان الجهاد زور جوري أجر أم كسر دايكو باوكي كي هجاري هبه أم أزايت وهزو توانا إلا شيء لبناي أو أنا السرفكا أكات أويك لبناي خوا جهادي كردبه أجر كومال أولاد منالي هبه عيالي هبه لبناي أوي بحلال پرورديانك أم لا شيء برزين ومانوكا فهو في سبيل الله نا لوش زياتر أجر لبناوي خويا سرفيكا لبناوي خوي مانوكا فهو في سبيل الله عينا لبناوي خويا جل جلاله واتا مفهومي أم فرمايشتي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم إما لجنجك زور قوران لجهادك زور قوران لما ندبونك زور قوران أبيل أم فقه لجيان تيبقين أم بشر لجيان تيبقين ناكري أمتي بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم أمتي زور دوا كوتوبة تصورك يهود بسر شيا باقتصاد ظالبو بسر همو جيانا لم جنگا برديوا إماش بتمالي خومان بپشتوان كرنوي خومان ببسمة بتينا جيشتن للدنيا من إن جاء آخرت باشترين دعاء إنسان بك إمام علي فرمي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الدنيا اللي بيشا حسنة إيه إن جاء آخرة حسنة إنسان مسلمان أبي أم هردو جمسر الراقري إن جاء بطاوي لفقه حياتك تيجيشتوا داوا أكن لذاتي باشي پروردگار رحمته بزي وكرمي خوي بسر ما نببارينه خوي داوا اللي أكين دنيا من مدر دسي كافران بيدرو دسي خومن يا رب العالمين إلهي دنيا من خوشك آخرت من پر لخير وبركتك إلهي أم عبدانا هاتون رويان كوتا أم بارقا ماليتو هريكو كومالي حاجو بيداويسيان هي إلهي دعاكنا الجرابك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين وأوصيكم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله حيث أمر الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات ولمن أنشأ هذا المكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة يرحمك الله